Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Ungabe uqala-ke ukungena kule channel ngicela ukunezele usubscribe. UDolly nendlela ke abazothoba ngayo ulaka kubalandeli beChiefs. Kuyizibe sengathi-ke imali kamashonisa indaba-ke ukuxoshwa-ke kaMolefintse uKhekentoli we-Kaizer Chiefs ngesikhathi-ke ikhuluma-ke ngomdlalo wabo-ke olandelayo-ke kwabezindaba. I-Kaizer Chiefs-ke izoba-ke nesiqalo esisha ngaphansi-ke kuka-Kevin Johnson ngemuva-ke kokuxoshwa kaMolefintse-ke eqaleni kwaleli viki. UNtseki-ke ubeqoshwa lapha eqaleni-ke kwalesizini, nokho-ke imphumela-ke ayikaze-ke imhambele kahle, nokuyinto-ke imbangela-ke laphana emdale amazinyo-ke abushelelezi. Ikhuluma-ke ngomdlalo wabo-ke olandelayo laphana-ke bazobhekana khona-ke neCotonairs eMpumalanga Stadium-ke eHammersdale ngomgqibelo. UDolly-ke azange-ke ayiphathe-ke eyokuhamba-ke kukaNtseki. Akushilo nje okukhomba-ke uphawu-ke ngoNtseki ukuthi-ke uthe kube yiviki elinzima-ke leli eqenjini lilonke, kodwa-ke vele-ke akekho ongamsola-ke uDolly-ke ngalokho. Kwazise-ke akazange abe nesikhathi-ke sanele-ke noNtseki. Ubesanda kubuya-ke ekulimaleni laphana ngesikhathi-ke uNtseki ekhonjwa indlela. UDolly-ke uqale-ke umdlalo wokuqala-ke laphana ngaphansi kukaNtseki-ke ngempelasonto edlule-ke beshawa-ke amaZulu FC-ke kwi-Calling Knockout Cup. Akubuzwa-ke ukuthi-ke siphucukile-ke ngomdlalo wethu-ke odlule nokuhlula-ke udlulela phambili-ke kwi-Calling Knockout, kusho laphana-ke uDolly. Ubeseshesha-ke ukudlula-ke kulokho njengoba-ke bebebheke isiqalo-ke esisha manje ngaphansi-ke kuka-Johnson. Ngicabanga ukuthi-ke lena-ke impelasonto-ke ibalulekile-ke kuthina, kumele sivuke-ke sisithathe-ke silibale-ke osekudlulile. Uma-ke singanqoba-ke kule mpelasonto kungajika izinto eziningi bese sibuyela-ke emqhiqeni-ke wokunqoba. Thina-ke njengamadlali-ke kumele-ke senze umsebenzi wethu wokunqoba-ke laphana-ke imidlalo. Kumele-ke siyibuyise-ke ukuzethemba-ke thina. Isizini-ke iseyinde kakhulu laphana, ingakho-ke ngicabanga ukuthi-ke le mpelasonto-ke ibalulekile ngoba ukunqoba-ke kungasibuyisela-ke umfutho-ke futhi-ke siqhubeke ngawo-ke isizini yonke. UDolly-ke ukhiphe nomyalezo laphana obheke kubalandeli beChiefs abasheshi bathule ngale-ke kulezi nsuku njengoba-ke uNtseki bemjijimeze kwaze kwaba kathathu-ke ezinyangeni ezimbili. Indlela esingabathoba ngayo-ke ukuthi-ke sinqobe sonke-ke sifuna-ke ngampela-ke manje ukunqobela-ke okuthile-ke abalandeli bethu, futhi-ke kumele lokho-ke sikhombise-ke ngemphumela-ke enkundleni. Ucacisa-ke lo mdlali-ke wasesiswini-ke oneminyaka engu-30. Wengane zakwethu sengiphuma njalo-ke mina-ke intatheli yebhola yaku-YouTube. Uma uqala-ke ukubona ividiyo noma ungena kule channel yethu, cela ucinezele usubscribe.